Svetlana Ceca Ražnatović ove godine priredila je mnoga iznenađenja za svoje fanove, a neka od njih su bile i u vidu dubokih dekoltea, kupaćih kostima i seksi kratkih haljina. Ceca je uvek elegantna i doterana, ali čini se da je ove godine više nego proteklih bila i provokativno odevena. Sve je počelo u Pinkovim zvezdama, kada se u žiriju pojavila u haljini sa dubokim dekolteom i svima, ali bukvalno svima, oduzela dah. Ređale su se sve zanimljivije i zanimljivije haljine. I taman kada smo pomislili da više nema inspiraciju, ona je iznenadila nekim modelom ili sportskom varijantom, u kojoj nije bila ništa manje seksi nego u uskim haljinama. Ceca nam je čak ove godine pokazala i kako njeno vitko telo izgleda u kupaćem kostimu. Slikala se za jedan modni brend. Možemo slobodno da kažemo da je Ceca jedna od naših poznatih ličnosti koje su mnogi kopirali u 2015. a ne sumnjamo da će tako biti i u 2016. godini.